wa motho motle hai ntho tse etsahalang tse di a swabisa ke bone e mong maobanyana mona ba montsha ka koloing ba mo tshwere ka maoto e kare ke nku ba re get out of what ke bone ngwanana motho wa mme a tshwere ka re ke nku ba mo tshwere maotong ba re get out of my ba mo tshwere ba re etswa a mo kharaba maotwana o kile wa bona re lo hlaba nku re tshwara maotwana gore se ke ya raharaha ntho tse jwalo ha di etsuwe o hobosa motho wa mme o a mo hobosa moshemane wa ka bona boy mosadi ha o tle mosadi o bua le mosadi hantle ha o tle ngwanana o bua le yena hantle o a swabisa man o a swabisa hape moshemane wa ka o lokela ho ithuta boy hore motho wa mme a se ntho a o bapala a se toy ya hao motho wa mme a se sebapadiswa sa hao a se mo hlomphe jwalo ka le wena o tla rata hore o hlontshwe jwalo bua le yena hantle le sekolo mono hlompha bana ba banana o ba hlomphe tloela o kgathatsana le banana tloela o lwantshana le banana sekolo mono wena tloela ho etsa ntho tse jwalo moshemane wa ka ke ntho tse swabisang ke ntho tse nyonyehang ho rwaka motho wa mme ho rwaka nkgoni o dulang le yena ya o hlokometseng ka pension tsa hae ho mootla ho ya swabisa ebile ho ankga ntho nngwe hape moshemane wa ka ha o hotle ho rwaka motho wa mme re lefatsheng mona ka baka la mosadi nna le wena re teng mona re ile ra ba mpeng ya mosadi kgwedi tse robong kaofela hlompha mosadi hlompha motho wa mosadi o mo hlomphe haholo ha o monate ho rwaka motho wa mme ho ya swabisa hona jwale re bua re khalema e monyane re khalema le e moholo hore wena moshemane wa ka ha o bona ngwana itsamaela strateng a apere ka mo a apereng ka a se taba ya hao hore o kene diaparong tsa hae a se taba ya hao ya hore o mo behe mabitso ka tsela yeo a apereng ka yona a se taba ya hao eo tloela ngwaneno wa ngwanana a apare ka mo a apereng ka teng ngwanaka. Let's say the affair.